الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين 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 يا رب العالمين. فقبل أن أشرع في الموضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى ألا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا جواد الكريم. أما بعد أيها السادة، 4 أمور لا تتركها في حياتك أبدا. فائروني بالقلوب بالأسماء، أسأله جل في علاه أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo yettude o Allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah mo maraɗinmo, taguɗo en waɗi en bani adam, o waɗi en e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji. O waɗi en julɓe, o waɗi en bani adama, o waɗari en kulle, o waɗi en julɓe, o waɗari en heferɓe, o arsiki en kay tawnede nde jumare ɗo hande en lewru wiyeteɗo ndun donkin. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala ka hoore mimbar ɗo, yawɓe hajjuɓen fopp yo Allah artirɓe hoore jam o jaɓana ɓe, yawnoɓe kadi fopp yo Allah taw hara o jaɓaniɓe, ɓe yahaari ɓen kadi fopp yo Allah o newnanɓe no ɓe yaara, o waɗana ɓe hajju jaɓaɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndu lewru, marɓe andeji ɓe yo Allah ittanɓe, nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah o sellinɓe, jogiiɓe soñja e sohola ka ande ka galleji e ka golleji yo Allah on ittu, ma porɓe kaydiji ɓen yo Allah on okkore waɗa barki e majji ya rabbal alamin. yo Allah moƴƴinan en ɗo, moƴƴinana en ka meɗen. haray mawdu khutba meɗen on ko piiji 4 fodde hiɗa wuuri wata accituɗi duuma e majji. 4 umurin la tatrukuha abadan fi hayatik. awalan, la tatruku shukra lillahi fatuhrama min aziyada, lianna shukra mutaalliqun biziyada. قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. toɓɓe rarane ren en piiji nayi wo fodde hiɗa wuuri
wata tertoɗi ko ya duumo e majji wata ronkuɗi waɗude sabuna si a waɗi piiji nayiji ɗin Allah okkete piiji nayi ɗiɗi Allah okkayma noon o jonnima ɗi o sa waɗi nayi arani ɗin ko honɗi woni ɗin ara nun kun ko honɗum wo ko satti wata ronku yettugol Allah fi honɗum Allah inni la in shakartum mi wondi so yettilan e hoore nema momi nemini on mi jonnima cellal a inni alhamdulillah hay so tawi a weeti bimbi tawi hoore nden hino muusude kono kinal ngal ala muusude noppi ɗin ala muusude juɗɗen ala muusude wona a dangujo wona a paho wona a bunɗo yetta Allah alhamdulillah Allah ini noon womi wondi min Allah o hato jina e wondugol kono so wondi ko pellet ko mawnugol hunde ko o wondi fi mum kon o wondi wosa yettimo e hoore ko okkorma kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on kala faalaɗo yo Allah hon ɓeydanmo yo yettu e hoore nema ko Allah neminimo kon so okkima sanƴere o a yettimo o ɓeydanama so okkima cellal a yettimo o duumina ngal so okkima hoolare sécurité a yettimo o duumina so okkorima sonnajo a yetti o ɓeydanama siko ɓiɗɗo a yetti o ɓeydanama siko laamu a yetti o ɓeydanama kala nema mo Allah neminma sa yettimo o ɓeydanta e hoore ɗum ɗon o ɓeydantama noon fodde a yettarimo e hoore ko neminma ko charte la in shakartum mi wondi so yettilan e hoore ko mi waɗani on kon la azidannakum mi wondi min Allah subhanahu wa ta'ala kadi mi ɓeydanayo ɓeydatake fodde yettaka as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ash-shakirin no toro Allah yo Allah waɗu e yettay ɓe nemaji Allah hara waɗari e yedday ɓe nemaji Allah Allah non ko wi ka deftere makko wa qalilun fanɗi ha fanti min ibadiya shakur e jiyaɓe am ɓen ɓe hino yettalam ko ɗum ɗo woni ko Allah yawani en fanɗi ha yettay ɓen si goɗɗo heɓi ɗo milliardji jawle o perdi ñande wotere o wullay ɗum ɗon bolonda e musidal fof moɓo de o yejjitino hanki o heɓuno si goɗɗo Allah hokkorimo ɗo ɓiɓɓe o yejjitay fi ɓen ɗo ñande gotum maayi o wullay ɗo o wawa so tawi ha hande o heɓari ɓiɗɗo si goɗɗo heɓi sonjahum gotum pet o wullay kun ɗon bonna programme ji makko fof wawa so tawi ha hande hara o fawtaki haray ɗum ɗon hanana julɗo no alhaali on ardiri o ko yo andi ko nelaɗo sallam maaki ajaban li amri l mumin ka weefi fiyake jollo inna amrahu kulluhu hayr fiyake makko on fof koko moƴƴi siko moƴƴi heɓima yetta Allah fa kana hayrallah haray ko moƴƴere wonandema si tawi noon kadi koko boni ko sunonta ko mewelata wonkikin fa sabara o muñño hoore ɗum ɗon fa kana hayrallah ɗum noon haray ko moƴƴere wonandemo kala no ardiri noon julɗo on haray ko moƴƴere wonandemo yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sa sallam ɓe maaki ma yusibu lmumin awi lmuslim min hammin wala gammin wala hammin wala hazanin hatta shawkata yushakuha illa kana dhalika kaffaratan li khatayahu aw kama qala alayhi salam wo heɓata julɗo o wona suno wona ɓittende wona sonja wona sohola wo hay si tawi hara ko bullal yuuma innuɗa Allah hoddirino ɗum ɗo muññiɗa wo si wona ɗum ɗo woni saabu ko bakkatuji ma monta julɗo kala ko heɓi ɗum yo andu pellet Allah subhanahu wa ta'ala on hoddirino ɗo heɓete qala subhana lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hay hunde wawa en heɓude si wona konko Allah subhanahu wa ta'ala windani e wondema pellet ɗum ɗo heɓayno en wa fil hadisi allazi yarwihi Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الأمة وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وفي الآخر قال ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف
aw kama qala alayhi salam. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki e hadis mo filli ɗum Abdullah ibn Abbas wondema sa toroto toro Allah, sa ɗaɓɓiray ballal ɗaɓɓir Allah ballal, wo ya andu hunde wotere. Si mofte ɗen fop moɓodiri, yimɓe e jinna, adiɓe e sakkitiɓe, moƴƴuɓe e bomɓe, fiyoɓe nafe pihun gotum, kun Allah windananoma ñande heɓuɗa 120 jours, balɗe 190, ka nder renge ka nder renga yummama ɓe wawatama ɓeydande, ɓe wawatama nafude ko. Si aduna on fof moɓodiri kadi adiɓe e sakkitiɓe, fiyoɓe lorre, pihun gotum, Allah hoddirari kun ɗon kun hewtete, wo andu pellet ɓe wawatama lorrude. Wo rufiyatil aqlam wa jaffati sof, wo karambi ɗin ɓantama, ɗeri kuuɗe ɗin kadi yorino. Neɗɗo fof neɗɗo ñande o heɓi balɗe 190 ka nder renga yumma makko, foppu ko ɗo windete arsike ma on e lajal mangal ko heɓata e ko heɓayma. Ala hay e goto wawɗo changude ɗum ɗon si wona subhanahu wa ta'ala. Ayyuha sada, fa alayna an natawakkala ala allahi haqqa tawakkuli, kama qala alayhi salatu wassalam, law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli la ruziktum aw la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. No hani waɗɗi en de holorten Allah, yongitoɗen e Allah hattirde yongitagol, hara wona fere satti tun. Ta'arraf ila allahi fi raha ya'rifuka fi shidda. Andi to Allah fewndo newi, Allah andi to yay fima an kadi fewgo satti e sattiraɗa. Wada tawara a juuli wo fewndo tawata no newi, sava. A toriki Allah o tawa fewndo tawata hino newi. Si tawi satti tun, hande kadi a yeggiti Allah. Ka newi ɗon a juulata, a torota ko Allah, anidata fi Allah. A ƴetti jonki labaɗi wo, a juuli wo, a fewti Allah o, tuma tawata heɓi sattende. Allah yiɗa sifa ɗum. Wo ko ya andi to Allah fewndo ka sattiraɗa ɗon, ya'rifuka fi shadda, o andi toyite an kadi fewndo tawata hiɗa sattira. Kama hasala li nabiyillahi Yunus alayhi salam lamma kana fi batni al-hut qala subhana lawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Wano andirɗen noon qissa annabi Yunus alayhi salam nde o heɓno probléme on ka nder reedu lingingi, hino niwre reedu lingingin, hino niwre ndiyan ɗam maayo ngon, hino niwre jemma on, himo e nder niɓe tati. Kono ɓay o noddi Allah ka nder reedu lingingin. Allah ko inni stayno o laatanoki ko jeyanoɗo e subbuminotoɓe, o tawanoka e noddayɓe men menen Allah fewndo tawata walano e sattende. Allah ini woɓen accaynomo ka nder reedu lingingen ɗo ila yawmi yubasun, ha ñalande dargal. Kono nde o waɗuno hito lamma nada, ɓay o noddi to woni la ilaha illa ant, ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo, lorromore wari si wona an Allah. Subhanak, laɓal wodanima Allah, senade wodanima, min laɓɓinima e kala ayyibe. Inni kuntu min azalimin, pellet mi toñi hoore am. Ka wonno ɗum ɗo fo malaika fop intervenannomo, toraninomo yaafuye. Allah inni gasi mi nani mi jaɓi, mi ittimo ton. Fanabasnahu bil ara, Allah inni leydi ngingi yongi tuttoymo kisanka penken, i tittoymo ton hande kadi. Si wonano oɗo noddaynoɗo Allah fewndo tawata himo niwirana ko ka nder reedu lingingin, Allah innayno yo wuuru ha ñalande dangal. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala kana ya'rifu Allah fi rakhai, wallahu subhanahu wa ta'ala tarrafahu fi shidda. Saniyan ayyuha al-ahibba, la tatruku zikra Allah fatuhrama zikra Allah lak. Qala subhanahu wa ta'ala fadhkuruni azkurukum. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum ɓeyni wata accu ko jantagol inde Allah, jantagol inde Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wi wo fadhkuruni, jantela min Allah, wowle fi an min Allah, azkurukum, min kadi mi wowla e fi moɗon. Tanki hiɗa wowlde fi Allah, Allah no wowlde fi ma. Sa wowli fi Allah ka wonkima, Allah wowla fi ma ka jati makko. Sa wowli fi Allah hakkunde mbatu, Allah wowla fi ma e mbatu ɓurgu mawnude e teddude e jagogol jaawo e teddungal dika wollaɗon. Janto inde Allah, fazkurullah bukratan wa asila, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
ɓen jantotoɓe inde Allah foti hiɓe dari, foti hiɓe jooɗi, foti hiɓe waali. Goɗɗo no janto inde alhaaliji makko ɗin fop honno jantorta siɗa yaltude ɗa janga du'a yaltirɗonga suudu bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah inda alkhuruju min albayt allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayh wa asna arruju bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna fallahu subhanahu wa ta'ala yazkurak wa asna al akl bismillah siɗa yaltude janga ɗum ɗo sa hewtiti janga ɗum ɗo siɗa ñamude bismillah sa gayni ñamude alhamdulillahi allazi at'amani haza wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwwa wa asna an nawm bismika rabbi wadatu janbi wa bika arfau in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin koni goɗɗo jantorta inde Allah alhaaliji maɗin fo wa hatta asna ad-dukhul ila al-khala goɗɗo haysimo natude ka horgo ɓeyni o janto inde Allah bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is wa min ar-rijsi najis wa min ash-shaytani rajim jantoɗa inde Allah haysa nadde ka horgo janga o du'a ɗo wasna al-khuruj sa yalti khufranak aw alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani hakaza ayyuha as-sada idha aradta an yazkuraka rabbaka fazkuru allaha bukratan wa asila wa sabbihuhu bukratan wa asila. ثالثا أيها السادة ولا تترك الدعاء فتحرم من الإجابة قال سبحانه وتعالى ادعوني في الأمر أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين تقبر تتبرنين تقول وديتو يمونون كتورغول الله فيوتو الله ترودامو sa tori kela nyande be nyande mi seytinay Allah kanko ko sa akki torade mo nyande be nyande o seytina mo seytinta on sa tori kemo ko Allah ko mo seytinde sa tori ke nyande be nyande ko bani adam hay hunde mara ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ko ni juude meden dum ko lannay dum amma Allah ko jogi kon hay hunde landata ko honnun non torantoda on tawata sa tori kemo o lannay o fiiday o seytinay acca ɗon on tawata sa toraki mo ko ɗon o seytinta himo mari ko lannata si Allah okkori tagi fo ngon fop hay hunde ɗuytata e ko mari kon sina yeri ko mesalal ittata e nder maayo so salige jonnugol tagi fo ngon fop hay hunde ɓeydatamo kadi sina yeri ko mesalal ɗuytata e maayo ko woni wadde konko fi ko wonde wadde konko fi meɗen ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum haaju Allah e lettugol en sey yettimo en gomɗinimo en waɗi ko faala en acci ko haɗi haaju makko alaɗi ko lettata en hay hunde ɗum nafatamo lorratamo ko wonɗe wadde ko man amila salihan fali nafsi kala golluɗo ko moƴƴi wallahi ko hoore makko o gollani waman asa'a fa alayha sa golli gari ko boni fala talumanna illa nafsak a feloyta hay e goto si wona hoorema wa rabian ayyuha sada al amru rabi التي يجب على الإنسان أن لا يتركها ما دام على القيد الحياة هو الاستغفار قال سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تقبرنا يا برنين دتا أكوي غورنما كتوب غورتوك الله إنه أستغفر الله أقل شيء أستغفر الله وأتوب إليه قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة إذا كان هذا هو حال خير خلق الله الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالنا نحن أيها السادة نلا صلى الله عليه وسلم بولي ونيند بينيند بتوبة برتوك الله ɓuri laabi capanɗe jeɗɗi e filla yegowo ɓuri laabi temedere ɓe inde yo Allah accamɓe Allah accanan Allah yaafike ɓe dennangal bakkatu maɓɓe ko ɓe ardini e ko ɓe sakkintini si tawi noon nelaɗo waɗiri ni enen ko honno sikkuɗen bonnaɓe bimbi e kiikiɗen Allah o lettata en fodde nelaɗo no hakkundeji meɗen joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe fatike ko honɗum hatta o tippina lette fewno ɗo e hoore meɗen
wano tippinirno e moftaji feƴƴunoɗi ko ɓay hiɗen insinade. wa ma kana allahu muazibahum wa hum yastaghfirun. fi'lul mudari yadullu ala dawami wal istimrar. koyen duumo e muɗum bimbi heɓa astaghfirullah wa atubu ilay sans fois ƴettatama 2 minutes astaghfirullah 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 la ya'khuzuka akthar min 3 daqa'iq. ƴettatama ko timmi 3 minutes hara timmine ɗum. kikiɗe kadi waɗa wano ɗum duumoɗa e ɗum ɗo. sa waɗi ɗum ɗo Allah yafotoma bakkatuji maɗi. as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira li wa lakum wa sa'ira al muslimin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد فأيها السادة، قال سبحانه وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأربعة الأمور التي يجب على الإنسان ألا يتركها ما دام على القيد الحياة. أولا الشكر لله، لأن الشكر متعلق بزيادة. وثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك لو ذكرت الله ذكرك في ملأ أفضل وأحسن من الملأ الذي ذكرت الله فيه. وثالثا الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ورابعا كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. مسيب جول بتدو بباو يتو دي الله لا والإنابول. résumé khutba meɗen on ɗo ko piiji 4 fodde hiɗa wuuri wata accituɗi duumo e majji fi yo Allah okke piiji 4 ɗi Allah okkay ma ɗi 4 a heɓataɗi fodde a waɗari ɗiɗo 4 ko honɗi woni 4 ɗin go'o ko ya duumo e yettugol Allah. yettu Allah no alhaali ma o ardiri o wi alhamdulillah. ɗiɗi on janto inde Allah. siɗa faala yo Allah wowlu fiima an kadi wowlu fi makko. Allah ini jantolam min kadi mi jantotoma. tati on ko honɗum duumo e toragol Allah ko an haton jine e Allah. ya ayyuha nnas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghani. kono woni wasuɓe besoniɓe e Allah. ko an faala aljanna, ko an faala yafede bakkar, ko an faala ɓeygu, ko an faala ɓiɗɗo, ko an faala mbuuɗi. Allah hay hunde o besonnakema. naya ɓunɗum ko honɗum ko ya duumo e tuɓugo rutto. qala alayhi salatu wassalam kullu ibnu adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. kala bani adama ko bonnay ɗum waɗa bakkatu. bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma ɗa wadde bakkatu. duumo e wiugol astaghfirullah. Allah mi torikema yaafalan, Allah mi torikema accanan. o accante. sa bonni a inni accanan, Allah inna mi accanima. sa bonni ka inni Allah accanan, o inna mi accanima. Allah wa awa meɗen a bonnaymo nde laabi 100 toroɗamo yaafuya nde laabi 100 o accanama kadi nde laabi 100. si bakkatuji maɗin foti kammo hebbini kammuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi tawi shirku ala ton Allah yafantoma fop wattanama kadi haray ko moƴƴi. yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo e bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi. kala marɗo bakkatu yo Allah yafanomo fof. torki yo Allah danne en shirkal ngol Allah hara hiɗen gandi ma en arda. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه بفضلك وجودك وكرمك يا الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.